ايه لو انت بتصلي صلاة التراويح وخلصت صلاة التراويح وجاي تروح، طلعت لقيت الشوز بتاعك اتسرق؟ هتسرق واحد من الموجودين قدامك وتروح بيه، ولا هتروح حافي؟ لا هروح عادي. بس لو في مثلا موجود حد اداهوني مثلا هروح بيه، لكن مش هروح حافي. طب انت حصل لك الموقف ده قبل كده؟ حصل. حصل معاك اتسرق منك شوز؟ طب ايه اللي حصل؟ احكي لي الموقف. كنت داخل الحمام، بعدين لقيت واحد قال لي خش صلي يا ابني حرام. دخلت اصلي ومشيت. انت ما كنتش داخل تصلي اصلا؟ كنت داخل الحمام، دخلت بعدين رحت متوضي ومصلي، طلعت ما لقيتش الجزمه بتاعتي على الباب. قعدت ادور عليها واعمل وما لقيتهاش. ببص فضلت قاعد بتاع ربع ساعه عقبال ما اللي في الجامع كلهم مشوا، ما تبقاش غير شبشب معفن جربان كده. عرفت طلع ده بتاع الواد. رجعت الكاميرا لقيته راح داخل واخد الجزمه وراح مشي. رجعت الكاميرا عشان خاطر شوز؟ عشان اعرف مين اللي عمل كده. اصل انا جنب بيتي والجامع كده اهو. انت اتعلم عليك في منطقتك يعني. واحد دخل اول